Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, ke nna ke Adimilo Malusi mme ke na le Trifo Santswelengwe. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Eskom e rulaganya go oketsa magato a dikgaogo tsa motlakase tebang le go ka baakanya mafaratlhatlha jaaka setlha sa mariga se le gaufi le go khutla mme go solofetswe fa tiriso ya motlakase e tlile go fokotsega. Tona ya motlakase Kgosientsho Ramokgopa a re ga jaana naga e na le diperesente di le 60 tsa motlakase go tswa go di le 48 ka Moranang. Kusile, the challenges are well documented. So the 3 units are out. Essentially, I think we are running on 1 unit, so we will address the Kusile problem. I do give you regular updates. We expect we'll be firing Unit 5, I think, by the end of October. One of the first of the 3 units will come on stream by the 1st of December, or the last week of November, and the last of the 3 units that had been taken out as a result of the issues around the flue gas desulfurization unit will come on stream. Projection, we are still on that timeline, will come on stream by the 24th of December. So Kusile, we know what the problems are. One of the 2 units, youngest power station, is giving us just 19%. So we know what the problems are. Moeteledipele wa DA wa Setswana go tlhophiwa mo Gauteng Solly Msimanga o ikanne go kitlana lekoko pele ga ditlhopho tsa ngwaga o tlang. Msimanga o ikwetse go baemanokeng ba gagwe le ba ga Khume Ramolifo go ikamologanya le ditlhopha tse di neng di le gone pele ga Congress le go tsepamisa megopolo mo goreng lekoko le ntshe ANC mo maemong mono Gauteng. Kitlano ke nngwe ya dilo tse moeteledipele wa province yo sa tswang go tlhophiwa gape wa Democratic Alliance Solly Msimanga a buang ka tsone a sa kgale matheganong. Msimanga yo gape e le moeteledipele wa caucus ya DA kwa kokoanopole molao ya province o ikwetse go ditokololo tsa lekoko la gabo go emanokeng baeteledipele ba ba sa tswang go tlhophiwa le go tlogela go ngapangapana go tla senyeletsang lekoko mo go fenyeng ANC. Go begilwe fa dipholo tsa Congress di gololosegile ebile di sa tseye letlhakore. Most of you are wearing Solly Msimanga t-shirts. Most of you are wearing Khume Ramolifo t-shirts. Yes. Those end today. Those t-shirts end today because tomorrow what we are wearing is DA t-shirts. All of us are united behind ensuring that 2024 is something that becomes a reality. I want to thank Khume for ensuring that we are able to exercise a democratic right here in the Democratic Alliance. DA ya re gongwe le gongwe kwa banang le kemedi gone mo provinceng le kokole le busang le sa iketla gonne DA e tshwanelwa ke go tlhasela go tswa kwa matlhakoreng otlhe. And for the next coming few months, where we are in opposition, the ANC must see hell between now and the time that we go to election. They will never ever breathe because we will ensure that we keep them to account. And where we know that they will start to loot because they know that they are facing collapse of this government of theirs, we will ensure that we keep an ox eye to make sure, a hawk's eye to make sure that they don't steal and plunder further than what they have been doing. Baeteledipele ba bosetšhaba ba lekoko ba solofetse go itsiseng tlhopheng wa maemo a botonakgolo jwa DA. Msimanga le Khume Ramolifo ba dirile kopo mo mannong ano fela ba gaisana kgatlhanong le Galep Kachalia. Badiri ba feta kgolo a supa kwa Glencoe Smelters kwa Rustenburg ba tlile go latlhegelwa ke ditiro fa masepala wa selegae wa Rustenburg o sa gogele morago tuelo ya tlaleletso ya diperesente di le 6 mo motlakaseng. Seno ke go ya ka mokgatlo wa bosetšhaba wa badiri ba tshipi mono Afrika Borwa. Mokgatlo o ne o gwantetse kwa dikantorong tsa masepala mo bekeng e sa tswang go feta ba batla gore koketso e o iphimolwe. Batsamaisi ba Glencoe ba re go okediwa ga dituelo tsa motlakase ka diperesente di le 6 go ka ama setlamo thata. Kgabagare maloko a mokgatlho wa badiri NUMSA ba neetse bathati ba masepala wa Rustenburg memorandum wa dingongorego. Masepala he o ka tswella ka go kopa 6%, which is almost equivalent to more than 6 million rand per annum. Seo se ra hore smelter sa ko Rustenburg se ilo tswallo.
badiri le bona ba tshwenyegile. Mabapi le kgang ya masepala ka go oketsa di-tariffs e tlo go nka mathata kgatlhanong le tiro yaka. Re se re leng sona ka Dikgang so re a kopa gore o tshware Dikgang e se ya tswalwa ka lebaka la gago masepala. Jalo ya ka badiri re bona gore go botlhokwa gore re kgothaletse municipality go tsaya tshwetso e maleba go avoid go ya go khoto. Masepala wa go tla ga ba dingongora tsa maloko a NUMSA mo malatsing a le 7. As I receive your memorandum, I'll make sure that your request will be answered. Probably so. As you said, it within 7 days. Ke Ditaba Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Rustenburg. Setheo sa Childline sa re se tshwenyegile thata ka mo merero ya loago le dikgwetlo tsa malwetse a tlhaloganyo di amang bašwa ka gone mono Afrika Borwa. Seno ke morago ga go ipolaya ga barutwana mo ditiragalong tse di farologaneng mo Gauteng mo bekeng e sa tswang go feta. Mono ke legae la Galungile Matloga fo morutwana yono wa grata ya borobongwe kwa sekolo segolwane sa kgetsi ya Tsie kwa Themba kwa Hammanskraal a inetse mmowa ka la matlhatso. A tlhalosa selo ha kwala selo a re tlhaloganyo itse bolela fona bjanong a se ke re tlhaloganyo re o iragalang a se ke re tlhaloganye sepo re tla re o iretseng ko kae re maketse fela. Setheo sa Childline mono Gauteng sa re se tshwenyegile ka dikgwetlho tsa boitekanelo jwa tlhaloganyo mo bašweng mme se ba rotloetsa gore ba letsetse mogala wa setheo seno wa 116 go bona thuso. To desist from the high levels of violence that are becoming an absolute pandemic in our country. Children learn from what they see adults doing. Mo tiragalong engwe morutwana wa grata ya bolesome o fitlhetse a ikgwageditse kwa sekolong sa Soshangube kwa Mosupologo. There is a growing determination to prevent future tragedies and to foster a culture of support, compassion and understanding within the educational community. Barutwana ba rotloediwa go letsetsa mogala wa setheo sa Childline go 126. Basadi mo bodirelong ba kago ba santse ba sa newe ditšhono tse di lekanang le tsa banna. Seno ke go ya ka setheo sa South African Women in Construction kwa Free State. Ba ikuela go puso go tokafatsa merero ya matlafatso ya basadi. Ba re dikgwetlho tse di kgoreletsang kgolo ya basadi di akaretsa bonweenwee le tuelo e e diegang mme tiro e setse e dirilwe. Basadi industry ya kaho ba re ha ho bobebe ho basadi ho hola ka ha ba tlodiswa mahlole ha mesebetsi ya bona e ba paka. Thandi Solo ke mongwe basadi ba mmalwa ba boemong bo tswetseng pele. Solo ona le khamphani ya kaho e bitswang Atisa Bogabane e qadileng ho sebetsa ka selemo sa 2013. Jwalo ka bomme ba kgwebo ba le ka hara industry ya construction re sokola haholo. President o la etsa pronouncement dilemo tse pedi tse fetileng a re ho tlamehile ho be le 40% aside procurement ya basadi. Mare ha o kena ka hara mafapha o kena ka hara dimasepale o fitlela gore ha e etsa ha le ntwe. Solo o kgothaleditse batjha ba batlang ho kena ka hong hore ba be le mamello. Ha ba kene ka ntwela gore re tlo ithuta hobane ha o ithuteng ha bona e tlo ba di expect ka hara industry ena ene re batla re hloka bomme ba leng hore ha ba filo mesebetsi ke bomme ba leng hore ba tlo implement ntwe ba fietseng yona. Re itlamme mona hore re tlo tshwanela jwale re ke re tshintse bontate ba ne ba ntseng ba fumana mesebetsi mo lefapheng ba ke ba itlame ba re jwetse rona ba tlo thusa bomme jwa not only ka subcontract but mentorship. Basadi ka hong ba ipileditse ho banna industry ena ho tlohella ho ikwalla ka menyetla. Magala Masiteng, SABC News, Bloemfontein. Tšhotlho ga ya tlwaelega thata fela kwa Mahikeng kwa North West ga jana e ngoka barati ba nama go tswa mo dikarolong tse di farologaneng tsa naga e ne jewa thata kwa meletlong ya setso go akaretsa dintsho le manyalo mme ga jana e jewa le fa go se meletlo. Go simologa ka go segelelwa ga nama mme isiwe kwa ntlwana boapelo go apewa ka dipitsa tse dikgolo mme lefelo leno la marekelo le apaya nama ya dikilograma di le 100 ka letsatsi mme ba e apeya le go e fetolela go nna tšhotlho. Lereo la Setswana leo le rayang gore nama eo e ritilwe mme ga se fela baagi bao ba ratang nama eo.
re na le merafe e mengwe batla go reka tšhotlho o kry ebile ba se bitse sentle ba bitsa tlhotlho. Bangwe ba barati ba nama ba re tšhotlho eno e monate mme ba e ja letsatsi le letsatsi. Tšhotlho ya rona ke nngwe e sa tshwaneng le ditšhotlho tse dingwe ga ile gore ba bua ka tsone tse tsa bona. Ya me ke nngwe e nang le dikuno tse dingwe tse di masisi. Tšhotlho e dirwa go tsewa nama e tlhotlhwa e go godimo fa o ka bo e reka o le ko di-restauranteng. E monate o ha wa haesale. Nama ya tšhotlho ya maemo a boditšhabatšhaba eo e apewang mo Northwest. Baapei ba re bareki ba tswa ko bokgakala Botswana le KZN le Johannesburg ba e reka ka bontsi mme ba e tseela gae. Tempo le Pedi. Dikgang tsone ke tsa SABC Mahikeng. Kaizer Chiefs e shasharile Cape Town City ka dino di le 2-1 tla re lebe dintlhakgolo tsa motshameko o. Mothoetso se lebale go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano go tshwana le Twitter, YouTube, Facebook le WhatsApp. Di ne di le kalo tsa maitsebo ano sala sentle.